Если бы она после того, как сбила, остановилась бы резко, моя дочка бы жива осталась бы, да? Моя девочка была такой жизнерадостной, веселой. Всегда везде танцевала, пела песни. Что у нее нет прав, что у нее нет никакого опыта вождения. Bir вишняны мага берди, мама, это вам, dedi. На асфальте прям лужа крови было. Аларды качып кетти деп айтышты. Бул жака эс алган алып келгенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Жайыл районуна караштуу Акбашат айылынын 3 качат ата аталышындагы көчөдө турган учурубуз. Бул жерде 13-июнь күнү кечки саат 8:30 чамасында 6 жаштагы Арияланы машина сүзүп кетип, андан улам ал каза тапкан. Анын ата-энеси азыркы учурда чындыгыз деп чыркырап жаткан учуру. Эки тараптын тең оюн укканга биз дагы даярбыз. Болгон окуяны болушунча чагылдырып беребиз. 2025 жылдын 13-июнь күнү болжол менен 20:30 чамасында Жайыл районуна караштуу Акбашат айылындагы Кучкач ата көчөсүндө жол кырсыгы катталып, 2019 жылы туулган 6 жаштагы Ариялла реанимация бөлүмүнө жетпей жолдон каза болгон. Чырактай кызынан ажыраган Садбакасова Керемет кызынын өлүмүнө тиешелүү барлар өз жазасын алуусун талап кылып төмөнкүлөргө токтолду. Мен Садбакасова Керемет. Кызымдын аты Макеева Ариела. 7 апрель 2019 жылы төрөлгөн Москвадан. Бул жака эс алган алып келгенбиз. Чоң апасы менен чоң атасын, таятасын, тайнелерин көрсүн деп жыл сайын алып келебиз. Негедир я не хотела ее привозить, да? А это что такое? Чувство было тепчи. Я даже мужу сказала, быйыл алып барбай эле коелучу деп сурангам да. Апама деле айткам. Пожалуйста, быйыл алып барбай эле коелучу деп. Быйыл Москвада эле болушсунчу жаныбызда эле деп суранган болчумун. 13 июнь, жума күнү, пятница. Мага кайнежемдин кызы айтты, жеңе эшикке чыккыңыз, Арияланы машина коюп кетиптир деди. Сразу эле чыга калдым мен. Чыксам эле, биякта уже соседтер чогулуп. На асфальте прям лужа крови было. Мен сразу сурадым, кызым гана дедим. Больницага алып кетишти деди. Бияктан атам чыга калды, биз сразу эле машинага отуруп эле кеттик. Жолдон мен күйөөмө чалсамбычы, чалбасамбы деп корктум, анткени ал тоже за рулем. Күйөөмө ошо чалып айтып сурадым. За рулемсуңбу же десем, жок, мен пассажирский сиденьеде отурам деди. Анда эми мен айттым, ушинтип кызыбызды машина коюп кетиптир дедим. Больницага жеткенден кийин эле реанимациянын жанында апам отуруптур. У нее все платье было в крови. Вот от начала до конца все в крови было. Апам сүйлөй албай отуруптур. Жанында жана Рыспекова Бегайым коюп кеткен. Мен кызымды коюп кеткен. Кыз отуруптур. Я постучалась в приемную. Эшикти ачкандан кийин врач айтты. Кызыңардын жүрөгү жолдон эле токтоп калды деди. На асфальте прям лужа крови было.
Мени жака киргизгилечи деп сурадым. Киргизгенден кийин эле кызымды көрдүм. Такыр ишене алган жокмун. Врачтардан сурадым, бирдеке кылгылачы дедим. Же Бишкекке алып баралычы, пожалуйста дедим. Врачтар эчтеке дешкен жок мага. Эч ким эчтеке деген жок. Кызым жанында жаттым. Биткенден кийин мени деле алып сүрөп кетишти. Андан кийин эшикке чыккандан кийин мен уже Рыскулов Кубатты же Рыспекова Бегайымды көргөн жокмун. Ошол жактан 3 милиционер турган, баарынан сурадым мен. Каякта ошо виновниктер дедим. Аларды качып кетти деп айтышты. Баарынан сурадым. Айткылачы, тапкылачы дедим милиционерлерге. Почему вы бездействуете дедим. Найдите их, пожалуйста, деп сурадым. Они просто молча стояли. Никто из них даже мне не предложил написать заявление. Я как законный представитель, родители этой девочки, они могли бы мне предложить написать заявление. В каком бы я состоянии ни была бы, я бы написала заявление бы. Но потом мне уже стало еще хуже, и меня забрали домой. Моя девочка была такой жизнерадостной, веселой. Всегда везде танцевала, пела песни. Вчера, со слов Бегаим, она сама утвердительно ответила, что моя дочь стояла на обочине, не перебегала дорогу, не стояла на дороге. Она сама сказала, что ваша дочь стояла на обочине. Бегаим села за руль, не имея водительских прав, не имея опыта вождения, понимаете? В населенном пункте она решила учиться вождению. Этот человек, Рыскулов Кубат, 88-го года рождения. Будучи уже взрослым человеком, дал ей сесть за руль, зная, что у нее нет прав, что у нее нет никакого опыта вождения. Почему-то его не привлекает к ответственности. Мне вчера вот зам зачитал, да, что ему всего лишь грозит 100 000 штраф или 2 года исправительных работ. Представляете? Это вот грош цена, да, за мою дочь? Мне не нужны вот эти извинения с виновной стороны. Нет, она сама не приехала, только родственники. Я же говорю, вот, больницадан неге качып кетишет? Ошол жерден айтса болот эле го. Почему милиционеры их не отвезли, не взяли, да? Анализы, может быть, она в каком-то состоянии была, тура? Анализы должны же были брать. Мне сказали, что она сбежала деп. Кубат менен Бегаим качып кетти деди, издеп жүрөбүз деди. Кече ошо Бегаим өзү айтты, кызыңар обочинада турган деди. Жолду өтөйүн деп ойлогон окшойт деди. Анан шылтолоду да. Мен палас биякта жуулуп отуптур. Паласты объезжать этем деп обочина менен айдадым деди. Но вы сейчас сами увидели расстояние между паласом, который лежал, да, в рулоне, и между тем, как сбили, да, мою дочку. Видите же расстояние? Где-то 30-40 метров. Бегаим вчера сама сказала, что она где-то 20 километров в час ехала.
не увидела вашу дочь, деді. Она даже не смотрела на дорогу, понимаете? Она смотрела, я по сторонам смотрела, деді. Паласты қарағам дейді. Паласты қарабайсыңар, тей жақта болады. Мен қызым бияқта болады. Жолды қарабай эле, мен қызымды қойып кетті. Қойғандан кейін дейді, я не остановилась, дейді. Я дальше нажала на газ, дейді, понимаете? Она переехала мою дочку. Если бы она после того, как сбила, остановилась бы резко, моя дочка бы жива осталась бы, да? Бир жери хоть эме болсо деле мен кызым аман калмакта. Она не остановилась, она дальше нажала на газ и передавила мен кызымды. Азыр эми милиция кызматкерлери кандай иш аракетте болуп атышат? Они вчера, наверное, думали, что мы вот просто, да, вот сдадимся, да, и что мы вот как бы не будем писать заявление, да, что вот они придут, попросят прощения, да, что мы вот с одного села, типа, являемся как бы дальними родственниками, да. Нет. Тут всегда должна быть справедливость, да. Потому что на кону мен кызымдын жашоосу. Мен 6 жыл ошо кызымды чоңойтком. Ушундай көгөлөтүп баккан болчумун. Дайыма жаркылдап күлүп жүрчү. Садиктен воспитательдер Россиядан аябай жакшы көрчү. Ариела деп баары кызымды кучактап, всегда активная была. Спектакльдерде участвовала, танцыга барчы, театрга барчы мен кызым. Азыр сиздин талап кандай болот эже? Мен ушул журналисттерге кайрылган себебим анткени кызым ушу акыркы наристе болсунчу, который погибает от таких безрассудных мондай адамдарданчы. Башка балдар, башка адамдар каза болбой эле койсун. Пример катары кылып, мен ошону тартып, мен ушу байкеме айтып, макул болдум. Мага мондай эме деле кереги жок магачы. Өзүмдү монтип общественность катын эмеге дегенде эле ойлогон жокмун менчи. Просто я хочу, чтобы законы вот соблюдали все, да, чтобы правоохранительные органы работали прозрачно, чтобы вот все было мондай, да, баары көрүнүктүү болсун. Алар жактан мен уктум чоң связьтары бар экен деп, бай адамдар бар экен, которые их вытащат. Мейли, эгерде чыгарсын, но в следующий раз же могут же еще люди пострадать. Да, кичинекей балдар өлүп калса эмне болот? И вот так вот будут бездействовать, будут вот так вот думать, да, что родственные связи или богатые вот шишки будут их вот вытаскивать, да? Ведь у нее же тоже есть ребенок. Пусть она тоже представит, каково это больно, да, потерять ребенка. Она вот вчера вечером срать. Разве ее вот эти прощения вернут мне дочь? Не вернут же. Хочу, чтобы каждый из вас услышал, прежде чем давать руль людям, которые не имеют водительских прав или не имеют вообще опыта вождения, да? Задумайтесь, потому что вы можете отнять чью-то жизнь, чем ребенка. А чоң кызыңыз да жанында эле ошолчу? Жок. Апасы мен атасы ушу кошунанын үйүндө чай ичкени барабыз деген. Мага кичүү кызым ошо Ариела мен үйдөн тамак жасап атканда чуркап келди мага. Колуна вишня көтөрүп турмун деп, бир вишняны мага берди. Мама, это вам деди. Кызым кетпечи деп сурадым. Иди сюда деп экөөбүз кучакташтык. Мама, отпусти меня, я сейчас приду, я сейчас вишни Аташке отнесу деди. Я приду деп. Эшикти ачып атканда күлүп, я сейчас приду, мам деди. Хорошо деп мен дальше тамагымды жасай бердим.
я записываю это видео. Сейчас очень много самоучек, которые водят без водительских прав. Очень много самоучек, особенно кыздармы. Күйөөлөрдүн машиналарын, байкелердин машиналарын алып, өздөрү эле үйрөнүп алып эле самоучкаларын баары ошентип мияктан айдап жүрүшөт айылдан. Кайрылганым ошол. Прежде чем давать руль, задумайтесь, потому что вы можете отнять чью-то жизнь. Жарымда үйгө балдар чуркап кирди. Арияланын машина коюп кетти деп. Мен эшикке чыгып жыгылып турсам уже мен маңдайымда баланы колума алдым. Деди дарбазанын тушунан. Ошол жерден алганда эле мен жолдон көрдүм бул жер кан жалап калганын. Бул жерде бир машина токтоп туруптур. Анан мен оймай үйдөгү машина да келген жок. Айдачы бол тезирээк айда деп эле ошол машинага салып алып кеттик. Баламдын Арияламдын көргөзү сол көзү экен ошондо сол көзү. Ой, жараткан Аллам, кареги сыртка чыгып эле калган экен. Эмне болду балам, сүйлөчү деп дем албайт, уже балам сүйлөгөн да жок, эчтеке кылган жок. Ай, Кудайым ай, эч кимге калбайм ушул экен. Жазасын тартсын десем, мусулманчылыкка салып кечиримдешет. Ар бир эне, ар бир чоң эне ошондой небересинен же кызынан ошондой тагдырга кабылсын. Каалабайм эч кимге. Бирок ар ким өзүнүн жүрөгү менен түшүнүп көрсүнчү, жүрөгү менен билсинчи ошол экен. Ошолордун жаза тартсын дегеним, кийинки кичинекей бөбөктөр ушинтип тепселенди де калбасынчы, ошолор беажал өлүмгө кабылбасынчы деген ниет болуп атат. Только чындык ал үстүнө чыгып, ошол жазасын тартса башкалар да ошондон сабак алсын деп атам. Сабак болуп, айылдын ичинен биздин өзүбүздүн айылдыктар эле экен. Ошол такырын эле айдаш керек экен, билет баардыгы тең. Кыз өзү да айтып бериптир. Жаңылдым мен, газды басам деп, тормозду басам деп газды басып алганым. Адашып кеткен. Жок, баары кеч, конечно. Мен кызымды кайрып ала албайм. Жок дегенде кийинки бөбөктөрдү сактап калалыкчы. Кечки саат 8:30 болот эже. Көпчүлүгү баягы жазып атышыптыр, айтып атышыптыр, эмнеге кичинекей баланы көчөгө чыгарат. Ойношчу эле көрүнүшөт. Ойношот да биздин ушул жерге келип ойношот балдар. Биздин бала ойной тургандай паркыбыз жок бизде. Бала ойной турган площадкабыз да жок бул жакта. Дайым ушул жерге эле ойношот. Ушул жерден мурун бул жерге коюлган эле полицейский, ал полицейский да алып салышкан. Эмнеге алып салышканын билбеймин. Дайым эле ушул жерден ойночу. Жаңы эле үйдөн тамак ичип чыккан. Кудагыйдын үйү болот. Кудагыйдыкына кирип жаңы эле плов жеп сары кызым. Бетимди жуучу десем, не хочу деп алып чыгып кеткен болчу. Качан үйренсиз? Кызым 6-да болчу. 19-жыл болчу, апрелдин 7-синде төрөлгөн берекен. Быйыл подготовительныйга барат деп дайынданып. Мен окууга барсам, телефон алып бересизби, тайне деп тайнесин айткан экен. Балдарымды, неберелеримди чогулткан себебим атасы экөөбүз ушул быйыл неберелерди салып алып көп жерди кыдырабыз деген ниетибиз бар эле. Ошон үчүн баарын келсинчи, баарын чогулткулачы деп чакырган элек. 4 күндө ошол кызымдан айрылып калам деп ойлогон эмесмин. Бул кылмыш иши боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө барганыбызда алар көрсөтмө берүүдөн баш тартышты.
окуя тууралуу дагы экинчи тараптын үнүн угууга даярбыз. Ал эми Арияланын жакындарына сабыр тилейбиз.